Reka tubifurize ibihe byiza cyane abakuzi ba TV7 Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Reka dufate umwanya dushimire wese wakaye subscribe, niba nawe utarayikara ngubwire ngo yikande ujye ubasha kubonana natwe amakuru atandukanye agenda anyura hano kuri TV7 Rwanda. FARDC ikomeje guhiga rwihishwa Gen Omega wa FDLR ngo imwivugane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko imaze iminsi higwa rwihishwa Gen Naunguka Pacifique uzwi nka Omega uyobora igisirikare cy'umutwe wa FDLR kugira ngo ibe yamwivugana. Iyi FDLR imaze igihe ifatanya n'ingabo za Kongo mu ntambara zimaze imyaka hafi 3 zihanganyemo n'umutwe wa M23 nk'uko raporo zitandukanye z'impuguke za Loni kuri Kongo zigenda zibigaragaza. Amakuru avuga ko kuwa 19 Nzeri aribwo umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa General Major Jerome Chiko Chitambwe yagize igoma rwihishwa aje muri misiyo yihariye yahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni misiyo itari yo gukaza imirwano kuri M23, ahubwo bivuga ko uyu generali yazanwe igoma no guhiga bukware Gen Omega usanzwe yarafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi dutuye. Ni ibihano kandi byanafatiwe n'abandi bayobozi bakuru ba FDLR. Hagati aho kandi abakurikiranira hafi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kugaragaza ko uyu mutwe n'abayobozi bawo byaba bigoye bijyanye n'umubano abawuyoboye basanzwe bafitanye n'abasirikare bakuru ba FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barangajwe imbere na General Major Peter Ngubashikirimwami usanzwe ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko mu minsi mike ishize amakuru y'ubutasi yagaragaje ko Gen Omega n'ibyegera bye hari mu giturage cya Shovu mu nkengero z'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Kuwa kabiri w'iki cyumweru Bwiza dukesha iyi nkuru yanditse ko Ishovu na Mubambiro haramutse imirwano FARDC n'abakomando ba FDLR cyangwa se CRAP. Icyakora nk'uko iki gitangazamakuru cyabitangaje, Omega ntiyashoboye gufatwa nk'uko Africa Intelligence nayo yaje kuba ibyandika. Amakuru avuga ko iyi nyeshyamba yahungishijwe mbere y'uko abasirikare badasanzwe ba FARDC nabo muri brigade ya 11 bagera mu gace yararimo. Amakuru nanone dusheje cy'amakuru Bwiza nuko yamenye ko Omega yaba yarahungishirijwe mu birunga. Kuri ubu ibikorwa byo guhiga Omega na FDLR ye biracyakomeje, ndetse Gen Chiko n'aba ofisiye bakuru ba FARDC nk'aba Colonel Serge Mbonga Nonso na Donatien Bawiri nibo bayiboye, nibo baje kuba bayobora iki gitero kiri guhiga Omega. Gusa icyakora kuba Gen Omega yaramenye ko hari abasirikare baje kumuhiga agahunga byongeye gushimangira ko hari imikoranire ya rwihishwa iri hagati ye na bamwe mu basirikare ba FARDC babanje kuba bamuburira bamubwira ko yabagiye kuba aza kuba yahirwa. Ibi binashimangirwa kandi no kuba kuwa 20 Nzeri uwitwa General de Brigade Lucien Nzabamwita alias Andre Karume ushinzwe ibikorwa muri FDLR Foka yagaragaye igoma, ibikekwa ko yari yagiye guhurirayo na bamwe mu basirikare ba FARDC bakamuha amakuru. Mu bashyirwa mu majwi haza cyane General Chirimwami, ndetse imikoranire ye na FDLR yanemejwe na raporo y'impuguke za Loni. Amakuru avuga ko uyu generali kuri ubu unakurikiye ibikorwa by'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi mike ishize yategetse ko abarwanyi b'imitwe irimo FDLR boherezwa ku rugamba kurwana n'umutwe wa M23. Nibyahuriranye no kuba mu mpera za Kanama abakurikiye ubutasi bw'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola barahuriye i Rubavu mu nama bemerejwemo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR. Ni gahunda kandi byari byitezwe ko ihabwa umugisha na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba biriya bihugu bitatu ubwo bahuriraga i Rwanda kuwa 14 Nzeri. Gusa mu buryo bwatunguranye Minisitiri Wagner Therese Kayikwamba wa Repubulika ya Demokarasi ya
Kongo ayitera utwatsi. General Omega yaciye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myanya y'intoki mu gihe haburaga iminsi mike ngo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habera inteko rusange ya 79 y'umuryango w'abibumbye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuwa gatatu itariki ya 25 Nzeri yivugiyemo ijambo asaba umuryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Amakuru avuga ko kandi Tshisekedi yari yapanze kwivugana umukuru wa FDLR kugira ngo azatangarize urupfu rwe i New York, ibyari kumubera iturufu yo kwivanaho igitutu u Rwanda n'amahanga bamaze igihe bamwotsa kubera gukorana na FDLR. Uyu Tshisekedi kandi amakuru avuga ko amaze igihe yotswa igitutu na Epohenz ukuriye ubutasi bwa Amerika, umaze igihe amusaba kwemera ko FDLR igabwaho ibitero ndetse agacana umubano n'uyu mutwe w'aba genocidaire. Na Amerika iri no mu bihugu byakunze gusaba Kinshasa ko yajya ku meza y'ibiganiro n'umutwe wa 23. Ibyo byo kugeza ubu yanze kuba yabyubahiriza. Umva ko ibintu bikomeye hariya rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa kandi imirwano ikaze hagati ya FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo. Kuva mu gitoro cyo kuri uyu wa kane ni ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 Nzeri haravugwa imirwano ikaze hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba z'abasanzwe bafatanya za Wazalendo mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yabifitanye isano no kugenzura bariyeri nyinshi basoresherezaho mu buryo butemewe nk'umuhanda uhuza Sake n'inzira ya Nzuro, ahantu h'ingenzi hanyura ibicuruzwa ndetse n'abantu. Abantu bavanwe mu byabo bari mu nkambi za Burengo na Rushagara bafite ubwoba nk'uko iyi nkuru dukesha mediacom.net ivuga. Iyi mirwano yateje impungenge nyinshi mu baturage bavanwe mu byabo baba mu nkambi za Burengo ndetse na Rushagara ziherereye hafi y'imirwano kubera gutinya kubw'umutekano wabo. Abavanwe mu byabo bari mu gihirahiro mu gihe akarere ka Goma kamazemo iminsi umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye iba ijagata muri uyu mujyi. Nk'uko amakuru aturuka aha abitangaza, izo bariyeri basoresherezaho imisoro mu buryo butemewe n'isoko y'ingenzi y'ibyo iyi mitwe yitwaje intwaro iri mu karere yinjiza. Guhanganira kugenzura izo bariyeri nibyo nyirabayazana y'amakimbirane akazi hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Kuri iki cyiciro n'abantu bapfuye muri iyi mirwano baramenyekana, kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo ziratangaza kuri aya makimbirane. Rikubwiye gukomeza kubana natwe ukomeze kunogerwa n'ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Le groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes,
elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. avuga ibyihebe bya 23 bishyigikiwe n'u Rwanda byateje akaga gakomeye karimo impfu no guhunga kw'abaturage barenga miliyoni 7. yego turasaba umuryango mpuzamahanga gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Iki wanzu bikarure ntaza kumubeshyera utaza kubeshya bishyiremo ngende bivugirana. okay avu Terroriste du M23 soutenu par le Rwanda kangire gutya ibyihebe bya M23 bishyikiwe n'u Rwanda byateje akaga gakomeye harimo n'abantu barenga miliyoni 7 bataye ibyabo. Uko gutera igihugu cyacu ni ikibazo gikomeye. urabeshya reka ngusubirize inyuma subiza inyuma kugira ngo utaza kubeshya rubanda unabeshyera majeri iki la communauté internationale une violation majeure de notre souveraineté interne. uko ni ukuvogera ubusugire bwacu kuvogera ubusugire bwacu. Turasaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo bintu no gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda kubera guhungabanya umutekano mu karere. Turasaba ko u Rwanda ruhita rukura ingabo zarwo ubutaka bwa Kongo nubwo hari imishyikirano ya Rwanda itanga icyizere ntabwo igomba gukuraho uko gukura ingabo mu butaka bwacu. okay byo twari twiteze n'ubundi nayo kubwira n'u Rwanda bavuge tu hanyuma se hadi Rwanda rwaravuze ruri hafi Rwanda ruravuga uyu munsi cyangwa ejo ngira ngo barasa Rwanda rwasubiza ibi ngibi rwasubiza. okay hariya ni ahantu habi cyane baba kuvugira ibintu bikomeye. ubu twitege ko Rwanda ruri buvuge ko Ambassador Nduhungire si uri buyo Rwanda ruri buvuge ku bijyanye n'umutekano warwo uhungabanywa na FDR n'amagambo ya perezida wa Kongo yo kuvuga ko ari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo no kuvuga yuko u Rwanda Kongo ishobora gutera u Rwanda kuko byavuzwe mbere yuko inama iba ivuga yuko bazavanaho umunyagitugu. hajya Sinduhungire uri simbizi ariko uko biri kose ko mwizera ko ibi byose ntekeza ko ari bubikomozeho. hanyuma rero ubona hari inzira y'amahoro ishoboka yaba yera yirabura nayo yewe mfite amatsiko yo kuzabona ibyo nahoze nkubwira kuva mbere mvuga ko ibihugu bizasekurana. ayo matsiko ndayafite kandi bizasekurana uko byagenda kose. Intekeza ko umuvuno wahindutse ahangaha nicyo kintu kinakomeye ngo ejo twaganiyeho nuko abantu batabyumvise. uyu muvuno usa nkaho wahindutse gute rero nshuti yanjye mutabaruka. ibi byose ntekereza ko Kongo yabigerageje gushyira ku munzani. baravuga ati birashoboka yuko twatera iki gihugu bikatugwa amahoro. babona yuko bidashoboka. eske birashoboka ko twateza ibibazo iki gihugu binyuze ku mipaka dufite iri direct wenda muri zone contrôlée par M23. babona ibyo bintu bishobora kuba bigoranye byanatera n'ibibazo kurushaho uko wibuka yuko ntekereza yuko atari Kongo nk'igihugu gishobora kuba cyarabitekereje ahubwo bishobora kuba ari ubutasi urumva bw'ibi bihugu bishobora kuba baragiriye inama Kisekedi kudakora ibara akishyira umugozi mu ijosi avuga yuko atangiza intambara ku Rwanda mu buryo butaziguye sibyo. icya kabiri ntabwo ari uko ibyo yavuze yari muri blague no yari seriye ahubwo nyuma yaho ari nabyo ngira ngo ugeze kumva ijambo rya Perezida Kagame avuga ati uyu muntu yakora icyo ari cyo cyose sibyo. turumvikana kuko niba umuntu ashobora umwanya urimo nk'umukuru w'igihugu buriya ubu uri umuntu uri soba kurusha abantu bose. ijambo wavuga ijambo warivuguruza buriya niyo mpamvu ijambo ryavugwa na Muyaya iryavugwa na Sylvain niba ari Kanga niba ari Kenge iryavugwa nandi ibyo twarifata nk'amagambo ariko ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu iryo jambo ubwabyo uzi ko umukuru w'igihugu yavuze ijambo rihinduka itegeko
cyane urya munsi yavuga ati tuzabarasa turi igoma ye ingabo z'ishyaka zari kurasa zari kurasa nibo wenyine mu buryo busanzwe rero nuko ari u Rwanda ruri karume ruzi umuturanyi warwo neza, ariko buriya iyo avuze biriya ugakora preemptive attack mu mategeko mpuzamahanga buriya yadekaraye intambara ku Rwanda mu buryo butaziguye. Hanyuma rero ntekereza yuko ibyo byose yagiye agirwa inama, bamwerekana risike zirimo intambara, batekereza ko bayimurira he mu ishyamba rya Kibira hadashobora kubamo wenda ibibazo bikomeye.